morning. My name is Shahabuddin Sheikh. I from Walpura Krishnai. Our প্রথম check আসলে 46 rupees. Highest income 60,000 plus. আৰু মই বিজনেছৰ পৰা ইনকামে নহয় তাৰ লগতে মই আপোনাৰ ড্ৰিম কাৰ ৰিচিভ কৰিছোঁ 7 লাখ টকাৰ গাড়ী চলাই আছোঁ প্ৰব্লেমছ আজি মই নিৰ্ভনা গ্ৰুপক থেংকছ জনাইছোঁ তাৰ লগতে মোৰ গ্ৰেট মেণ্টৰ জাহিদুল ইছলাম ছাৰ ডক্টৰ ফয়জুল হক ছাৰ জয়ন্ত কুমাৰ ৰয় ছাৰ তাৰ লগতে আমাৰ নিৰ্ভনা গ্ৰুপৰ মেণ্টৰ তেখেত তৰুণ কুমাৰ মহেশ্বৰী ছাৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক এটাই মেছেজ দিম আমি সকলোৱে এটা প্লেটফৰ্মত আছোঁ আপোনালোকে এবাৰ কুইট নকৰিব বেছিকৈ কেতিয়াও কুইট কৰি নিদিব আপোনালোকৰ মেণ্টৰসকলে যি কয় আপোনালোকে ইয়াতে ধৈৰ্য সহকাৰে খালি মানি চলক আৰু ইয়াতে এই প্লেটফৰ্মত লাগি থাকক প্লেটফৰ্ম এদিন নহয় এদিন আপোনালোকৰ সপোনত আপোনালোকে উপনীত হ'ব থেংক ইউ উইশুৱেল थैंक यू अपना नाम अपना जगह भेजिए गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा नाम है अंसर अली रहता हूँ मैं कटावारी स्टार्ट करता हूँ मैं बिहार वाली यूज करता हूँ मैं तो वेस्टिज का पहला चेक है मेरा 63 रुपीज था और हाइट चेक है 50,644 और इसका जो हम लोग का जो मेंटर है तरुण कुमार महेश्वरी उसको थैंक्स दूंगा और मेरा जो गुरु है अपलाइन है मेरा इस वक्त मतलब इमीडिएट अपलाइन है उसका नाम जरूर लूंगा उसका नाम है मिस्टर आइनल हंसा और मेरा जो मेंटर है मेरे को जो सिखाया है जो बेस्टिज ऐसा चीज है इसमें आके कितना लाभवान हो सकता है और उसी का सजेशन लेके हम आगे आया है और मेरा टीम में बहुत सारा आदमी को हम सक्सेस लेवल तक ले सका हूँ उसी का नाम जरूर लूंगा क्योंकि वो है दूसरा कोई नहीं है बाबूदास साहब आपका नाम आप कहाँ से अचीव शॉर्ट থ্যাংক ইউ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ मॉर्निंग মই টংলাৰ পৰা আহিছোঁ বৰ্তমান মোৰ হায়েষ্ট ইনকাম 85,000 আৰু মোৰ ইয়াৰ পৰা মই ফ'ৰ হুইলাৰ দুখন আৰ্ণ কৰিছোঁ এছটিজে শিকাইছে মোক সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো সাহসৰ যোগান ধৰিব লাগে আৰু এই সংগ্ৰামত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে যিটো সাহস দিয়ে সেইটো কেৱল মই ভেষ্টিজৰ পৰা পাইছোঁ মোৰ জীৱনত যিটো সময়ত 12x12 ৰুম এটা মই ভাড়া আছিলোঁ এটা সময়ত মই ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মালিকে মোক তালা মাৰি দিম বুলি কৈছিলে ৰুমটো আৰু সেইজন ব্যক্তি মই ভেষ্টিজৰ ইনকামেৰে মই মাটি কিনিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে যিটো জোচ পোৱা যায় সাহস পোৱা যায় সেইটো চিপ ভেষ্টিজৰ নিচিনা এটা প্লেটফৰ্মত থাকি আপোনালোকে সেই সাহস আৰু সেই সংগ্ৰামেৰে যুঁজি ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে এটা সঠিক প্লেটফৰ্ম হৈছে আমাৰ ভেষ্টিজ अपना नाम अपना जगह भेजिए गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मेरा नाम रविंद्र सरकारी मैं सोनीतपुर असम से तो मैं अभी डायमंड कारखाने से हूँ पहले मेरा चेक था 145 रुपीज अभी 85,000 प्लस पहले मैं घोड़े का जैसा नहीं था गधा का जैसा था तो ऑफलाइन में मुझे गाली दिया तो ऑफलाइन का गाली पहले गाली उसका बाप तावली उसका बाप पहले ऑफलाइन का गाली इसका बाप तावली इसका बाप ताली और अकाउंट में तो फैसलिस में ऐसा मिलता है तो हमें सक्सेस हूँ तो आप लोग भी सक्सेस कर सकता है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच
A huge round of applause. A huge round of applause for them. Thank you so much. Thank you.